Ćao ljudi, kao što rekoh, evo došli smo da uradimo te takse za prethodnu godinu. Ko nije upućen u to i tek se susreće sa tim ili će se tek susresti, eto da znate da svaki rezident ili građanin Amerike treba da prijavi svake godine i sva svoja primanja koja ostvaruju u prethodnoj godini. Znači do aprila tekuće godine da prijavi svu svoju zaradu iz prethodne godine. Oni vam od te čiste zarade zaračunaju nekih 15-18% poreza. Naravno, vi tu možete praviti neke odbitke od poreza, da ste imali troškove za ovo, za ono. Neću puno pričati o tome jer se ne razumem. I mi smo sada došli da prijavimo zaradu od prethodne godine. Iako sam ja samo radio nešto polovično, onih prvih 3 mjeseca kada smo došli ovde, odnosno posljednjih 3 mjeseca prethodne 2018. godine, a Duća nije ništa ni radila, ali ona mora, kako oni kažu, da fajluje takse, odnosno da prijavi da nije imala nikakvu zaradu te godine. I ona je platila, ja mislim, nekih $30, a ja sam za tih 3 mjeseca platio nekih $800 poreza. Uglavnom, pored toga što smo odradili te takse, ja sam odlučio i da otvorim svoju firmu. I o tome vam neću pričati nešto puno jer se ne razumem, samo ću posavjetovati one koji o tome ne znaju ništa kao ja. Posavjetovat ću ih onako kako su i mene ovdje ljudi posavjetovali, a to je da što pre otvorim svoju firmu. To nije ništa komplikovano. Evo sada smo to kod ove gospođe računovođe završili za 15 minuta. Imate opciju da platite $100 do $200 i da čekate na neko odobrenje 2 nedelje. Druga opcija je da platite $500 i da odmah sve bude gotovo za 2 dana. Znači ona će mi danas pripremiti svu tu dokumentaciju i vjerovatno mi već sutra ili preko sutra poslati mailom. I posle ja s tom dokumentacijom treba da odradim neke stvari i to je to. Firma je otvorena, to je jedno parče papira. Zašto vam treba ta firma? Pa kasnije za 2-3 godine, ako ja, na primjer, svoju platu i sve ono što sada budem radio, budem primao kroz tu moju firmu, ja ću jednostavno graditi kredibilitet te firme i gradit ću njenu kreditnu sposobnost. Znači, to morate da radite minimum 2 godine, 3. Zato ljudi kažu otvori što pre. Jer za 2-3 godine ja ću imati firmu kroz koju je prošla određena suma novca i ja ću onda u banci vrlo lako moći da dignem kredit, bilo da hoću da se bavim ovim kamionskim biznisom, pa da želim da kupim svoj kamion ili bilo šta sutra da budem hteo da radim, mnogo je lakše i sigurnije ako sve ide preko firme, a ne na tvoje lično ime. Zato ovde svi, što kaže, imam firmu u Čikagu, a u stvari vozi kamion ovde za nekoga. To ti je to. Neću puno pričati o tome jer ne znam, ali iz milion razloga vi morate imati firmu, a što je pre otvorite, pre ćete izgraditi tu kreditnu sposobnost. Za 2-3 godine vi ćete možda i znati čime želite da se bavite. Onda ćete shvatiti, trebao sam ranije otvoriti firmu. Tako da eto, na greškama nekih drugih ljudi, ja sam posavjetovan da tako odradim. Pa ću za 2-3 godine možda znati šta želim sa njom. Ako možda i ne želim uopšte ničim da se bavim tako privatnim, firmu koja je stara 2-3 godine, ima neku kreditnu sposobnost, možete vrlo lako i da prodate za par $1000. Tako da investicija koja ne može da vam se ne isplati. I evo, kao što su rekli, posle 2 dana su mi stigli svi podaci od firme, sva papirologija, sve mi je stiglo na mail. Kako su mi objasnili, ova prva 2 formulara, 8832 i 2553, treba da ištampam, da ih potpišem i stavim datum. Kopije tih dokumenta treba da vratim njima u agenciju, a originale šaljem u IRS ili ti poresku službu ovdje u Americi. Također će mi ti papiri trebati i prilikom otvaranja računa u banci, što ako stignemo danas, možda i to obavimo. Prekopirao sam te podatke i sad idemo tu da ištampamo. Imamo tu blizu dole niz ulicu gdje možemo to da obavimo i onda nadam se da stižemo do banke. Sa tim otvorim račun za firmu i da izvadimo svoje prve kreditne kartice, koje su inače vrlo važne za pravljanje kreditnog skora, koji je ovdje vrlo važan i vrlo bitan u Americi. Kreditni skor je zapravo neki vaš, uprošćeno je taj neki skor. Ta neka kreditna sposobnost vaša. Najuprošćenije je rečeno, kako je meni taj bankar tada objasnio, bitno je da si uvijek u kreditu, da uvijek nešto duguješ i da to vraćaš na vreme. Znači jednomesečno imaš taj određeni datum kada na toj tvojoj jednoj kreditnoj kartici ili na više njih treba da vratiš sredstva koja si potrošio. U suštini on je meni objasnio
Nemoj misliti ako ništa nikome ne duguješ i nigde ne vraćaš rate da će tvoj kreditni skor rasti ili da će biti dobar. Zapravo on će padati. Znači ti moraš ovdje da si u kreditu i moraš da ga redovno vraćaš. Kako to otprilike ide? Ljudi ovdje dignu, ne znam, na kredit dignu namještaj, pa ga onda vraćaju, pa onda dignu kredite za kola, pa onda vraćaju te kredite na vreme i onda, na primjer, bračni par izgradi dobar kreditni skor, tu svoju dobru kreditnu sposobnost i onda, na primjer, dignu kredit na kuću. A zašto to rade? Zato što vam se kreditni skor gleda za bilo šta, znači bilo da iznajmljujete stan negdje, oni će vam pogledati kreditni skor, ako ga nemate ili vam je loš, neće vam iznajmiti stan. Naprimjer, ako želite da dignete kredit za kola, koja su vam ovdje neophodna, ako vam je loš kreditni skor ili ga uopšte nemate, kamata za kola će vam biti izuzetno visoka. Znači, odraće vas za kupovinu tog jednog auta, tog prvog auta. S druge strane, ako vam je kreditni skor dobar, oni vas neće baš toliko odrati. Uprošćeno, to je to. Mi do sada smo plaćali sve debitnom karticom, što nije preporučljivo i ništa ne treba plaćati debitnom karticom, sve treba da plaćate kreditnom. I vjerojatno će ta prva kreditna kartica biti negdje na limitu do $300-400, pa posle to kasnije raste. Možete imati kreditnu karticu sa limitom do 20.000. Mislim da smo baš nikada ne snimali. Sad je ludo sunce kako pada pod ovim uvom. Čuo? Vidiš još pravo ga smigala. Radnje praistorijske. Ovdje je objašnjenje kako da nešto kopiraš. Znači možeš s Dropboxa, s Drive-a, sa e-maila, direktno dođeš na svoj e-mail, ali ja sam prebacio na USB flašić. I šta, platili smo karticom i sad biramo dokument. Ajmo, zatvorit će nam se banka. Evo nas u banci, čekamo na red. Hi, how are you? Nice. Your address is 59 Street Apartment 49. Gets you 1.5 points per dollar you spend on any purchases you make. Okay, so it doesn't matter if it's in any airline, any hotel, anything, you'll get 1.5 points. Outside the US, then this would be like the best card to do. An authorization to pull a credit report to either approve or deny this application, okay? No. Okay, that's it. Ovo je tu bleje. Neki hipster. Protestuju. Lakirano. Bravo, bravo. Najpriče prva. What are you waiting here? I'm sorry? What are you doing here? What are you waiting? Concert. Concert? Yeah. Zato što mi je, od kada sam otvorila akaunt, prvi debitni kod njih u banci, ista mi adresa. Godinu dana već živim u istom apartmanu. Da. Sve je isto. Sve se gleda, da. Sve, broj telefona mi je isti. Svi podaci su isti. I još sam prijavila ono da radi, odmah su mi zato dali. Odobrili su mi moju prvu kreditnu karticu i dobila sam limit, čak $1.000. Obično prva kreditna kartica bude $300-400, sam dobila odmah 1.000.
Izvlači se kolega. Prolazi, prolazi. Ovdje smo ljudi konačno da otvorimo taj račun u banci. Izvuče se kolega. Jel vam poznat? Ovo je fička. To je to. Konačno završili smo. Konačno smo otvorili te račune za preduzeće. I sad nisam vam snimao Jesusa. Vidjeli ste ga prošli put. Lično mi je Jesus pomogao da otvorim ovaj račun. Zato što se lik tako i zove Jesus na engleskom ili Jesus na španskom. Pomoću ovih papira koje sam dobio iz agencije za računovodstvene usluge sam otvorio račun u banci. Sve je trajalo nekih sat i po vremena. Tačnije 3 računa, jedan taj checking, jedan savings gdje mi je štednja i još jedan za kreditnu karticu za koju sam aplicirao. Sad samo ove papire, tačnije formular taj i formular taj treba da pošaljem poštom u sjedište poreske službe ovdje u Americi, u Kentucky ili gdje je već, ne znam. To kad pošaljem njima i kad im stigne, to je to. Firma je otvorena, imam račun, imam sve, samo ću sačekati kartice da stignu za koji dan. To je to. Preduzeće je otvoreno. Ništa ljudi, evo, danas nisam imao ništa posebno da radim osim taj račun što sam otvorio. Iduće mi na poslu, malo sedim kući, ležim, odmaram, gledam na netu, pravim klip naravno. I mogao bi da napravim jedan breakdown u vezi kreditnih kartica u Americi, o kreditnom skoru, kako se gradi, šta utiče pozitivno, šta utiče negativno. Zapravo shvatio sam koliko je to sve jednostavno, tome šta je najbolje raditi kad tek dođete u Ameriku. Da pređem odmah na stvar. Kreditni skor je jedna vrednost koja je vezana za vas i ona može biti od 300 do 850. 300 je najniže, 850 je najbolji kreditni skor.
mada kreditni skor je najbolji kada je negde oko 750. Nije dobro ni imati zakucan najbolji. Zašto? Ne znam, ali to sam uspeo da izvalim, a tako su mi i rekli ovde. U suštini, ako nemate kreditni skor, sve ćete morati da platite mnogo više nego kada imate dobar kreditni skor. Ako živite i radite u Americi, morate imati dobar kreditni skor. To je poenta. Zbog mnogo drugih stvari, ali kao što rekao, sad ću ovo ukratko da objasnim, što smatram da može biti korisno za one koji apsolutno nemaju pojma o tome šta je to i šta da rade kada tek dođu ovde. Što pre, znači, kada dođete u Ameriku, treba da aplicirate za svoju prvu kreditnu karticu. Banka koja se najviše preporučuje je BOA ili ti Bank of America, u kojoj smo i mi otvorili naše račune. Po raznim našim forumima na internetu sam video da najviše nju preporučuju. U suštini vrlo lako se otvara račun kod njih. Jedna ta njena početna kreditna kartica je u top 5, tako da što se tiče preporuke banke, kao što su nama preporučili, tako ja preporučujem Bank of America. Jedna od top 5 kartica koje preporučuju da prvo uzmete jeste ta Cash Reward kartica koju je Duća aplicirala i dobila je pre nedelju dana. Poenta je aplicirati što pre kada dođete, jer su za izgradnju kreditnog skora potrebne godine. Kada imate kreditnu karticu, čiji će limit biti najverovatno, pošto je prva 300, 400 do $500, Tanja je dobila 1000. Kada uzmete tu kreditnu karticu, prvu, potrebno je da je koristite što više, ali da iznos koji potrošite u jednom mesecu sa te kartice ne pređe više od 30% vašeg limita na kartici. Znači, na primjer, sad Tanja ako ima $1000 limita na kartici, ona treba da potroši najviše $300 i sledećeg meseca, znači ima tamo određen datum kada treba da vratiš pare koje si potrošio sa kreditne kartice. Tanja je to, ja mislim, 15. u mesecu. 15. treba da vrati sve. I tako svakog meseca. Potrošite do 30% i onda vratite sve. Potrošite i vratite sve. I tako će vam kreditni skor najbrže rasti. Zašto do 30%? To se zove utilization. Taj utilization treba da držite na što manjem procentu. Procena te utilizacije iznosi koliko ste trošili od svog limita. Znači, ako je ona trošila 300 od 1000, njen utilization je 30%, što je ok. Kasnije, kada vam bude rastao kreditni limit na kartici i kada budete imali, na primjer, $5000, vaš utilization će biti još manji. Znači, vi ćete i dalje trošiti možda oko $500,000, a imat ćete limit koji je 5000, znači taj utilization će vam biti nekih do 20%. I on treba da bude što manji. Također postoji jedno pravilo 5/24, da ne treba nikako da aplicirate za više od 5 kreditnih kartica u roku 24 meseca. A preporučljivo je u početku, kada otvorite prvu, sledeće da bude za nekih 6 meseci, nikako manje. Kasnije možete na 4 meseca vaditi neke druge kartice. Ja ću vam ovde također u videu staviti koje su to još 4 kartice u top 5 koje se preporučuju da ih izvadite kao svojih prvih 5 kartica. I onda možete tako ići jednu po jednu. Znači, ono što je poenta cele ove priče jeste izvadite što pre prvu kreditnu karticu, trošite redovno sa nje, ali ne više od 30% sa limita. Svakog meseca otplatite sve ono što dugujete i posle par meseci vadite nove kartice, jer također jedan od mitova je da nije tačno da ako imate dosta kreditnih kartica, vaš kreditni skor će biti loš. Samo je bitno da pazite na ovu utilizaciju, da vraćate sve što se zadužite, da ne trošite više od onoga koje su vaše mogućnosti da vratite i vaš kreditni skor će rasti, tako da već za godinu, 2 dana možete imati visok kreditni skor i možete biti sposobni da za malu kamatu kupite automobil, nameštaj, kasnije stan, kuću ili šta već. I kasnije, na primjer, za 5 godina možete imati kreditni skor na nekoliko kartica i do 50, 60, 70 hiljada dolara. Neko će pitati šta će mi kreditna kartica ako to sve moram da vratim istog meseca. Kasnije, kada izgradite skor, vi možete potrošiti više. Naprimjer, kupiti nešto što je par hiljada dolara. Vi niste obavezni da svakog meseca vratite sve što ste zadužili na kreditnoj kartici, ali ste obavezni da vratite minimum od, ja mislim, 5 ili 15%, tako nešto. Time zapravo omogućavate sebi da kupite neku vredniju i skuplju stvar na rate i da vraćate onako kako to vama odgovara. To je neka poenta kreditne kartice, ali to sve možete da radite kasnije, kada izgradite dobar kreditni skor i kada budete imali više kreditnih kartica. U početku takve stvari ne možete da radite. Ascension Technologies is really going through an evolution. Say goodbye to coupons and hello to cashback. Seltzer tastes great, has 0 grams of sugar, and radio.com. Au, šta je ovo? Ja jutros kad sam
krenula i jaknu sam ponela. Vidi sad, ti šorci. 15 stepeni skočila. Ne može se diši. Ovo je bukvalno sad za šorci majicu. Kako ludova zgrada prava, gled kako je nekako... Izdvaja se to. Aha. Uska. Što? Pa danas sam prvi put radila sama. A sve morala ja da postavim, da otvorim, da uključim. To mi niko do sad još nije pokazao. Šta ja treba da radim kad dođem, kad otvaram. Ja sam otvorila sve i sve sam pripremila da svi kad dođu imaju sve spremno. Milion nekih tamo stvari. Ne znam gde šta stoji. Ja ovako gledam šta da radim s ovim aparatom. Pokazali su mi pre mjesec dana. Ne pokazali, nego ispričali kako se šta radi. Jednom, sad kao u vatru me odmah bacili, kao radiš, otvaraš sve. Žene neke dolaze, naručuju. Odlepila sam. A gdje ti inače Duću radiš? Baš najgore moment za snimanje, ljudi. Spavala sam samo 3 sata. Zato što me uhvatila bila neka frka. U 11 sati uveče mi je javila da treba da otvorim ujutru u 6. Znači ja treba da krenem u 5 od kuće. A probudila sam se u 3. Kao i radim u Women's Athletic Club. To je inače Dućin drugi posao. To je inače kao neko elitno mesto, privatni klub, žena. Žena Chicago. Cijela ova zgrada je u stvari klub. Oni tu imaju svoj bazen, svoj restoran, svoj spa, svoju cijelu jednu salu za sastanke, neke promocije, one kupuju te skupe kreme i tako dalje. I ja radim u spa. Radim trenutno i kao spa receptionist i kao make-up artist. Šminkam ih i radim na recepciji i sve ostalo što treba pripremam. Bukiram tretmane i tako dalje, naručujem im hranu iz restorana. Što mi je najteže? Kaže na brzinu u roku od 5 sekundi namišlja. Health, blackened chicken, toast, very lightly dressed, iced tea, decaf. Ma izmišljaju, razumeš, chips od rajsa, ma neke milion stvari. Sve to izgovaraju u 5 sekundi i kao naruči mi to. I ono, kao nisam konobar, zapamtim sve to. Još pogotovo što su meni sve to neke još nove reči, sve to na engleskom. Seckano ovako, udrobljeno onako, preliveno polovično. Moraju da promene. Nikad nije ni jedna naručila onako kao što je meniju da je rekla, hoću ovo iz menija. Nego je svaka dodala nešto, promenila nešto. I još me onda drndaju ako slučajno ovi iz kuhinje nisu to stavili tako. Onda mene ona, kako to nije to, ja nisam to naručila. Ali dobro, šta ću? Moram da se borim. Haos, znači ceo dan mi je ovako prošao jer sam non stop radila. Danas je ponedeljak, bukira se za celu nedelju, telefon nije prestao da zvoni, ono bukvalno multitasking. Zvoni telefon, ulazi mi žena da se čekira, ova mi prilazi i kaže samo hoću jedan latte bez cinamona. Ne ide u latte cinamona, ali ona je dodala, to je to čisto da me zbuni, razumeš? Ova mi prilazi i kaže ja sam ovoj za pedikir dodala Dazzle Dry i ova ketura mi dolazi, ja sam upgradeovala masažu sa 60 minuta, radit ću 90. I svi mi u istom trenutku govore informacije, a pritom i telefon zvoni i žena mi stoji ispred tu da je naplatim. Znači, ludnica. I ono kao gledam gdje ću, šta ću, a sve mi novo, kompjuter, program, fioka, ne znaš kad nisi u svom ambijentu, ne znaš da ti olovka stoji. Užas. Užas, ali snašao sam se. Moj Duć. Ne sumnjam ja u njega. Evo sad mi poslala ova spa direktorka. Great job today, Tanja. I'm proud of you. Danas su te bacili u vatru.